o tsotlhe madume a mogala dikgang tsa Botswana television tse di gasiwang ka tlhamalalo go tswa toropokgolo Gaborone ke bidiwa kaelo sa bone mme ke na le Amantle Babili ga mmogo le Ntebogang Sebetlela mo go tsa metshameko ko ditlhogong tsa rona makalana a ditirelo tsa madi a kgothadiwa go lemoga seabe sa one maikaelelong a go kabakanya itsholelo. Fa puso e tshwaragana le lekalana la Global Center for Climate Mobility go itebaganya ditlamorago tsa phetogo ya loapi. Fa mo go tsa metshameko ga mošhudisanta Chiefs nna setlhopha sa ntlha go fenya Gaborone United ko legaeng la sone la BPSC Stadium mo motshamekong wa league. Dumelang, makalana a ditirelo tsa madi a kgothaditswe go lemoga seabe sa one mo go tlhabololeng lefatshe leno jaaka le beile kwa pele maikaelelo a go kabakanya itsholelo. Se se tlhalositswe ke motshwarelatau-tona Renda Bagaolathe jaaka a ne a kgola Bank Gaborone go bo e tsweletse ka go itshetlela le gone go gola. Re Gaolathe o ne a bua se jaaka na bula semmuso madirelo a mašwa a banka e go kwa Main Mall mo Gaborone mosong one. Monica Setshwaela. Madirelo a mašwa a Bank Gaborone a fitlhelwang ga gare ga Main Mall a tla thusa go diragatsa maitamo a banka e a go gola le gone go isa ditirelo tse di thabolotsweng gaufi le badirisi ba yone. Motshwarelatau-tona o ne a supa seabe sa mogama wa ditirelo tsa madi mo kgolong ya itsholelo le gone go thabolola botshelo jwa motswana wa sekei. We are in a season of transformation where diversification is not a mere ambition, but an urgent imperative. Our roadmap is clear. We will drive investments not only into the mining sector, but in agriculture, in manufacturing, in tourism, and in digital technology in order to strengthen our resilience as a country, as an economy, and as a people. It is here that institutions like Bank Gaborone play a pivotal role. The financial sector provides the essential scaffolding upon which businesses grow, upon which ideas flourish, upon which communities thrive. Ereka puso e beile kwa pele tiriso ya maranyane go kailwe ha madirelo a tla nna le ditirelo tsa sešwa tsa madi. We've employed cutting-edge technology and combined it with what's really core to us, which is the warmth of our people. We are dedicated to offering a personalized service offering to all our customers. If you move to this side, you also see that we provided self-service kiosks. We've availed cash deposit ATMs, and we will be opening a loan center in this place in the near future, amongst many other services that we offer at this branch. Your invite to the bank to be part of the economy of Botswana, it really comes as a big honor to us. We will do our utmost not to disappoint you in whatever way. We'll do whatever we can to contribute. As we officially open these doors today for the Main Mall, we can only reaffirm our commitment of providing banking solutions and serving our people further. This moment would not only be possible if it was not of a collective effort from all the stakeholders across the country. Banka e ya kgoletswe maitamo a yone a go nna le seabe mo kgolong ya ditirelo tsa madi a lefatshe leno ka ebile puso e le mo letsholong la go beta isago e botoka ya lefatshe leno la Botswana. Monica Setshwaela, Botswana Television, Gaborone. Tona wa tikologo le bojanala Rre Winter Molutsi a re puso e tla bereka ka tshwaragano le lekalana la Global Center for Climate Change go itebaganya le mathata a phetogo ya loapi le go fetola melao le ditsamaiso go thusa mafelo a kokonelwang ke manokonoko a phetogo ya loapi. Tona Molutsi a re go fetola melao go tsibogela seemo sa phetogo ya loapi go tla thusa go rarabolola dikgwetlho tse di tlang tota ka phetogo ya loapi. Re santse re le fo modulasetilo wa komiti ya palamente ya tsa diphologolo le bojanala Rre Gabatsholwe Disho a re puso e tla tlhomamisa fa dikgwebo di obamela melao e itebagantseng le go lwantsha phetogo ya loapi. O tsweletsa tlhalosa fa puso e tshwanetse ya potlakela go beeletsa mo mogameng wa kgotetso e sa babaleleng tikologo.
These disasters are becoming a new normal. And if they're a new normal, we need to make plans of mitigating this new normal. We will have to change policies, we have to promulgate laws, we'll have to make sure we have strategies of dealing with all this moving forward. But where we are, we have promulgated the climate change policy, but we really need to improve it, and we also need to come up with the ways to address the mobility. We are committed to developing and implementing laws that will help our country immediately adapt to the climate crisis and mitigate the impacts or its impacts on our communities. We are also committed to ensuring businesses in critical sectors comply with environmental laws, while also enabling and supporting their transition towards greener operators. Dipediso tsa lekalana la Global Center for Mobility di supa fa manokonoko a phetogo ya loapi a tla baka go huduga ga batho ka bontsi ka ngwaga wa 2050, mme fela phudugo eo ga ena go kgarameletsa batho mo mafatsheng a sele. Seo se boletse ke motshomotelopele wa lekalana leo, mme Sarah Rosen Getzner a buisana le bana le seabe ba mogama wa moepo tota ko phuthegong e neng e itebagantse dikgang tsa tikologo le phetogo ya loapi. Go bona one Sehedi. Dikai di supa fa loapi le tsweletse ka go hetoga ka jaana merwalela ya bošeng e tlogetse bontsi bo gamaregile, mme seo se supi fa kgang ya phetogo ya loapi e le nnete. Ditiragalo tse di tsamaelana le se se buiwang ke lekalana la Global Center for Climate Mobility le le tswang kgakala le supa fa go na le diphetogo. Dipatlisiso tseo di supa fa lefatshe leno le itemogetse koketsego ya mogote wa selekanyo sa 1.5 degrees Celsius fa e sa le ka ngwaga wa 1970, mme seo se bake merwalela, luba le mogote. So we actually see in Botswana a dynamic where people being able to adjust to climate realities by moving within the country may be a positive thing, and maybe something that the government can support by taking adaptive measures that will put more resources into people's pockets. Lentswe maiteko a go hokotsa dikgwetlho tse di tang le phetogo ya loapi a tsweletse, babereki ba kwa meepong ba supa fa maranyana a dirisiwang a gomagometsa go tsaya ditiro tsa bone. The integration of technology that we are now seeing in the mining sector has resulted in the displacement of workers, where companies, as an effort to de-risk, and to take measures that would ensure that the impacts of climate change do not befall upon them. We're seeing that companies are now optimizing, business models are changing, and as a result, we are seeing the displacement of workers happening in the country. Dipatlisiso tse di supa gape fa dikgaolo tsa borwa botlhaba le kgaolo ya botlhaba jwa lefatshe leno, segolobogolo dikgaolo tsa Gaborone, Lobatse le Mopane, di tla amega thata ka ngwaga wa 2030. Dikgaolo di tshwanakanye le Good Hope go supile fa batho ba tla huduga ka mafelong a Ntateng ya Lenyora, fa Maung batho ba tla huduga Ntateng ya Luba, fa kgang ya phetogo ya seemo sa loapi e ka se tsibogelwe. Go Banone Sehedi, BTV News, Gaborone. Tiriso ya maranyane e supilwe e le botlhokwa fela thata go ribolola bokgoni jwa mogama wa badiragatsi le matlotlo a tlholego le ngwao mo go hetlheng khumo. Momile lephata la tlamelo bana le thuto tsa ko moding re itseng Kolagobe o buile se kwa tupusanong ya lefatshe leno le go tswa go lefatshe la Estonia le tumileng thata ka tiriso ya maranyane. Tupusanyo eo e ne tshwaretswe mono Gaborone ke letleletswe somo le kae. Lefatshe la Botswana le itlamile go nosetsa bokamoso jwa ngwao le methale e hapegileng go nna konokono mo go tlhabololeng itsholelo le matshelo a batho. E re ntse lefatshe leno mo nakong ya gompieno le sena melao ya madi a thusa mogama wa bodiragatsi monongwaga. Mogama o ne wa bona sengwe mo kgaganyo ya madi a setšhaba go thusa mo kgolong ya one, ka jaana o lemogilwe o le botlhokwa fela thata mo kgolong le go tswa ka ngwaga itsholelo.
lefatshe leno le na le tiro tsa botaki kwa motlhopong wa tiro tsa botaki di feta 20,000 le mafelo a matlotlo a ngwao a tshwara 2,500. The creative industries offer an immense opportunity for wealth creation and social development, and we must work together to unlock its full potential. Mahama o na le bokgoni jwa go hetla khumo le go tlhabolola matshelo a batho. Re tshwanetse ra bereka mmogo go ribolla bokgoni jwa Mahama o jaaka re dira tsela e ntšha ya go ya pele re lebelele tiriso ya maranyane e thusa Mahama go dira madi. Presents unprecedented opportunities to preserve, share, and monetize our cultural heritage. It is important for digital entrepreneurs to also assist our creatives, particularly game developers, because the creative industry also includes game. Go botlhokwa gore bagwebi ba maranyane ba thuse Mahama o go dira madi ka Mahama. To leverage, or artists are able to leverage through different content platforms to be able to monetize. Lefatshe la Botswana le supa le ikaelela go tsaya botsipa mo tirisanyo ya maranyane le go tlhabololwa ga Mahama wa bodiragatsi mo go la Estonia le ba dirisanang le lone. Our cooperation for international Re na le tirisanyo le mafatshe a kgaolo ya Aforika. Tirisanyo ya rona e itebagantse le tlhabololo ya Mahama ka tiriso ya maranyane. transformation, education, and entrepreneurship. I've got an audiovisual collections that preserve Botswana's audiovisual heritage. Re na le tiro tsa botaki bodiragatsi le matlotlo a ngwao tse di gatisitsweng ka modiro wa bogologolo mme jaanong re tshwanetse re gatise ka methale ya sešwa. They do produce video tapes which are analog. We want to already digital. Dipatlisiso tsa madikolo di gateletse thata botlhokwa jwa go dirwa ga melao ya go thusa Mahama ka madi le e tsamaisang boleng jo botlhokwang mo mohameng go tsepamisa le go godisa Mahama o. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Mookamedi wa polisi Mme Diana Marathe a re Batswana ba tshwanetse ba latlha dingwao tsa segologolo tse di tlhotlheletsang go kgontsho ya bong e tsweletseng ka go oketsega mo lefatsheng leno. Marathe o buile seo go ipeeletsa kgwedi ya bomme kwa moletlong o ne o rulagantswe ke bogosi jwa Gaborone West ka tshwaragano le mokgatlho wa Captive Eye o abetsweng Polobusi. Dingwaga di le 30 tse di hitileng lefatshe la Botswana ne le lengwe la mahatshe a neng a kopanetse kwa toropong ya Beijing kwa China go baya monwana tumalano ya mahatshe go hetola melao e ka emisang kgethololo ya bomme. Nngwe ya ditsetlana tse di mo tumalanong eo e ne e le gore tumelo le ngwao di seka tsa rotloetsa kgotsa tsa nna le seabe mo go godiseng kgethololo ya bomme. Le fa go ntse jalo go kgontsho ya bomme tsweletse ka go gola mme ngwao go supiwa fa e rotloetsa mme ebile tlhotlheletsa go kgontsho e. We must continue to strengthen our policies and institutions, promote gender responsive budgeting, and challenge the social norms that perpetuate inequality. Di kgang tse di re gatelelang bagaetsho re le tšhaba tse bangwe ba dumelang gore they have the right to control others re tshwanetse gore di itebaganye bagaetsho. Tiriso ya ditage le yone go tlhalositswe fa e le yone tshoso e rweleng mo go tlwaetseng go kgontsho ya bong le malapa a senang kagiso. Ke re bagodise re lekanya go itse gore ngwana wa mosimane le wa mosetsana re tshwantse ra bagodisa ka mo go lekanang, ka mo go tshwanang, ka mo re dumelang gore go ka tsoga go solegetse tšhaba ya rona mosola ka gone. Bana ba rona ba hella ka ditoronko because of drugs. La bona diritibatsi di direng mme diritibatsi tse ga di tswe mo Botswana di dirwa kwa mahatsheng a sele mme ebile di rekisiwa go tura mme ebile ga di tura yalo batho ba ga ba senona ba dira madi a mantsintsi madi a tswa ka dibodara rona bo Botswana re sala re iphotera ga re iphotara yalo re sala ka mogare o montsi wa HIV re sala ka malapa a thubegileng re sala ka bana ba rona ba ba thakaneng ka gore sa itse re ka ba isa kae ka gore
Sabrano le se se tetse. E re jaaka mafatshe a ipelela letsatsi la mafatshefatshe la bomme ka matlhatso, Mamapodisi Mme Marathe o supile fa mathata a ditagi le go kgontsho ya bong a tlhoka tshwaragano ya puso le bana le seabe ka go farologana go a hedisa. Wa Betswi Mpolobusi, PTV News, Gaborone. Makhanselara a kgaolo ya Kweneng le bodiredi jwa puso ba rotloeditswe go fedisa le go kgaola medi yotlhe ya tshenyetso setšhaba ka e ama matshelo a setšhaba. Fa bua le khansele kwa Kweneng kwa Molepolole, Tona Dikgaolo tsa Ngwao Reke Tlhalefile Motshegwa o supile fa e le boikarabelo jwa boeteledipele jwa dikhansele go netefatsa gore bo etelela dikhansele tse di ilang tshenyetso setšhaba ka e le tsone tse gantsi di amiwang ke dikgang tseo. Jessica Pilane. Go le gantsi makalana a tshwana le khansela le jwa lone boremelelo jwa tshenyetso setšhaba ka ntlha ya bontsi jwa ditirelo tse di abang di akaretsa go ntshiwa ga ditiro tsa ditlhabololo. Jaanong go mo maruding a khansele le bodiredi jwa puso go netefatsa gore seemo seo sa anyelela ka sa maitsholelo. Tona Motshegwa o kgadile tshenyetso setšhaba a re ke nako ya gore boeteledipele jwa dikhansele bo tsamaisa ditiro tsa bone ka tsamaiso gore motswana mongwe le mongwe a kole meamiso ya lefatshe leno ka tekatekanyo. Funds and resources that are meant for development, that are meant for education, health and so forth, di helela yaanong di ya ko palong ya batho ba ba palopotana for personal use at the expense of society. And even in Madimadi a tshwanetseng go akola ke setšhaba a felela ungwela batho ba le bangwe fela gona le gore a ungwele batho ka kakaretso fa go tla mo ditirong tsa ditlhabololo gone batho ba ba senang bokgoni ba felelwa ba abelwa ditiro tseo a ba matshelo a setšhaba nna mo kotsing ka gore bontsi jwa ditlhabololo tseo gantsi di fitlhela di na le diphoso ka di abo di sa abelwa batho ba ba nang le bokgoni. Ditsela tse di tabeng di kokomologa mme di sena lebaka le letelele. That is the problem with corruption. Ditsela tse di ntseng yalo, they endanger the lives of people. Marogo a ntseng yalo endanger the lives of people. Makhanselara a netefatsa fa ba tla dira ka gotlhe go nyeletsa bolwetse jo jwa tshenyetso setšhaba. Ke nna ga o bua ka corruption ke di modulasetulo wa komite ya audit ke tlola ditshikarelo ka gore ke ne ke ba bolelela malobagana gore le dikhansele mo especially rona khansela ya Kweneng re itsiwe gore re le dula la corruption la tshenyetso setšhaba yaanong re dumela ke reng bo pusong e ntšhwa e o e eteletse yo leng tona mo go yone mongamedi hilong boikarabelo kganye ya corruption re tla ya sekaseka re leng bue re tshwanetse go itse gore sengwe le sengwe le akanya mokaodi ngwao ya re gate dithandara di ale thandara e tla tswa re tshwanetse re leng bue e be re itse sentle gore e tswa e amogelwa ke mang kae jaanong tota re koba tshenyetso setšhaba re tla elelela tshenyetso setšhaba le yone nna ke e bona e le seru se se wetse le hansi se e leng gore go nne semanatlana mo molaong se se ka reng ga go nna thata a le yo ka leitlho le se le gore go go pele molao a mo fetisetsa ruri a go nna ruri ko kgolegelong. Batswana ba solofetse go le gontsi thata mo boeteledipele jwa bone ka jalo Tona Motshegwa a re go ka swabisa thata gore bone boeteledipele bo fitlhelwe mo ditirong tsa tshenyetso setšhaba ka e le bone ba ba maleba go di lwantsha. Jessica Pilane, BTV News, Molepolole. No ka strata wa kgotla ditsheko ya Lobatse Mme Rebecca Motsamai o letse a tlosolositse tsheko e mo go yone moagi Mokomeng a lebisitswe molato wa go dirisa ngwana wa dingwaga tse di kwa tlase mo go tsa tlhakano dikobo kwa Kgomo ka Sitwa go tsena kgwedi ya Motsheganong e tlhola ga rataro. Tshwetso e ya ga magastrata e sala morago kgotla eo e sena go itsisiwe melato e mešwa e mosekisi wa e lebisitseng e akaretsang ya polao. O nkutlile Thamaga. Dipampiri tsa lekgotla di tlhalosa gore mosekisi wa moagi Mokomeng wa dingwaga di le 34 a tlholega ko motseng wa Kgomo ka Sitwa go belelo ene a re magareng ga di 26 le 27 tsa kgwedi ya Sedimonthole ka ngwaga 2022 ko kgotleng ya Borite ko motseng o a ne a dirisa ngwana mosetsana botlhaswa mo tsa tlhakano dikobo. Mosekisi wa o isupile mo lekgotleng mo letsatsing le go neng go solofetse gore tsheko e simolole le basupi ba puso ba ntshe masupi a bone kgatlhanong le molato o Mokomeng a o lebisitsweng.
mosekisi wa puso mo kganyeng e Peggy Rammipi o tlhaloseditse lekgotla fa mosekisi wa Mokomeng a na le melato e le merataro e mešwa ya belelwang a e dirile e akaretsang e le meraro ya polao ya ga Elizabeth Mosadinyana Ramolala, Katlego Ramolala ga mmogo le Arefa Ralph Ramolala ga mmogo le e le mebedi ya maiteko a go bolaya Happy Ramolala le lepodisi Sergeant Thabo Dibotelo. Rammipi o ne a tlhalosa lekgotla fa tsheko e tshwanetse a tlotsolosiwa ka jaana mongwe wa basupi ba popota yo puso e neng e beile mo go ene go isupela mo tshekong ya go dirisiwa ga ngwana dingwaga tse di ko tlase mo go tsa tlhakanelo dikobo yo go belelwa mo Mokomeng a e dirile e le mongwe wa go belelwang ba bolailwe bošweng ke mosekisiwa. Rammipi a re ba lelwapa la batho ba le bararo ba go belelwang ba bolailwe ke Mokomeng ba santse ba le dipelo botlhoko ka se diragetseng mme ebile ba santse ba tshwaregile ka dithulaganyo tsa phitlho ka jalo go se bonolo gore tsheko e ka simolola mo letsatsing leno. Magistrata Rebecca Motsamai o ne a amogela kopo ya ba bosekisi mme a laela gore Mokomeng a tswelela tshegeditswe mo kgolegelong mme a tla gape fa pele ga lekgotla kgwedi ya Motsheganong e le 6 monongwaga go go solofetsweng gore basupi ba puso ba ba setseng ba tla nna teng go tsweledisa tsheko. Unkutlwe Thamage, BTV News, Lobatse Magistrate Court. Moparlamento wa pele wa Molepolole Borwa Reka Bomorwaeng a re o na le bokgoni le maitemogelo a go ka nna mokwaledi mogolo wa party ya Botswana Democratic Party. Re Morwaeng o tlhalositse se mo Gaborone go phuthega bega dikgang jaaka party eo e ipaakantse phuthego kgolo ya go tlhopha maloko a mašwa a khuduthamaga ya one ko maung pele ga kgwedi ya Phukwi e fela monongwaga. A re dingwe tsa dintlha tsa konokono mo go ipatseng ga gagwe ke go tlhodumela tsamaiso tsa dikomiti tsa party eo le go fetola molao motheo wa yone go nyalana le dinako tsa gompieno. Maemo a Secretary General ka tsamaiso ya Demokoraga ba re ke the melting pot. Ka Setswana o pinagare wa tsamaiso ya party. Ka Setswana ke wena e leng gore ha o le Secretary General o ka breaka kgotsa wa aga party. Of course o bereka le ba bangwe. Me position ya Secretary General e botlhokwa thata mo lekgotleng. La itse go na le dikgang tsa bo office tsholetsa to administer tsholetsa gore tsholetsa e tsamaisiwa sentle di voters rolo membership rolo di karata dio tse tsotlhe di tlhoka Secretary General di structure ko di kgaolong political education dio tse dintsi go tlhoka Secretary General o na le maikarabelo. Mo tsa mafatshe puso ya United Kingdom e emisitse go duela lefatshe la Rwanda morago ga go phimola tumelano ya bahaladi magareng ga mafatshe mabedi. Rwanda e ne ya kopa United Kingdom gore e duele madi a setseng a ka nnang $64 million. Rwanda e supile fa lefatshe la UK le sa ikanyege fa ba sena go kgaodisa go isa dithuso kwa go bone. Tshwetso ya United Kingdom ya go kgaola thuso e tsile morago ga go supa lefatshe la Rwanda ka monwana fa e le lone rotloetsang setlhopha sa ditsuolodi sa M23 se se gapileng kgaolo e go botlhaba jwa Democratic Republic of Congo. UK e tlogetse go duela madi a oketsegileng mme go tlhalosiwa gore ga e kitla e tlhola e duela Rwanda gape. Wetso dikgang tsa rona di wela gone ha a re lebeletse metshameko. tla ke go leboga wena kaelo sa bone motswanetshong ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Tebogang Sebetlela mothusa modulasetiri wa lebelo la Botswana Golden Grand Prix Harold Mosomane a re dipankanyo tsa lebelo leo di tsamaya sentle lebelo leo le rulaganyeditswe go tshegetswa kgwedi e tlang e le malatsi a 12 kwa lebaleng legolo la setšhaba a re utlwe Victoria Dakin. E le go tswelela ba tlhomamisa fa dipaakanyo di tswelela ka bokgabane ebile go na le ba ba tsereng boikarabelo jwa seo go tlhophilwe komiti e rulaganyetsang lebelo leo e solofetsweng go kgaogelwa ke mpetšhane go dira tse di maleba ebile ka nako.
mo nakong eno barulaganyi ba setse ba kgonne go bona morotloetsi mogolo wa lebelo ebile ba solofetse gore dipaakanyong tsa lebala legolo la setšhaba le tla bong le tshegeditse lebelo di bo di wetse kgwedi eno ya bokhutlong go rang goreng go tlabe go sampe go na le 10-day gap e gagare e leng gore we can still try and have a road to BGGP e re ka kgonang goreng re bona gore sengwe le sengwe se siame ke letse ke le go lebale maabane the progress is going on so well nka tswa ke sena that much more of information ya gore go tsamaya jang but looking at the status ya ka nne ba simolla la ba lenteng it is going on very well. Mo godimo ga komiti e baakanyetsang lebelo go tlhomilwe mogokaganyi wa batabogi yo tiro ya gagwe e tla bongileng go senka batshameki ba seemo se se go godimo ba ba tsileng go phadisanya mo lebelong le. I can confirm is we are going to be having se ke ka se rurufatsang ke gore batabogi ba tla bong ba phadisana ke bomampodi ba di-Olimpiki batabogi ba ba gaisitseng lefatshe ka bophara ga mmogo le bomampodi ba kgaolo ya Aforika. Elite athletes tse di teng mo lehatsheng la Botswana all of them ba re ba itseng ba tla ba le teng di-ticket di ntse yalo 50 pula for now early bird be go nna le tsa 250 VIP be nna 500 pula. Go rekisiwa ga ditikete go setse go buletswe jaaka di rekisiwa ka maranyane kgotsa web ticket ga mmogo le mo marekisetsong a mangwe ya dijo. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa Moshudi Center Chiefs se dirile ditso jaaka no e le nngwe ya ga Montino sa e ne neela setlhopha sa Gaborone United tatlhagelo ya bone ya ntlha ko legaeng la bone la BPSC Stadium mo motshamekong wa ligi FNB Premiership o ne go tshamekelwa mo Gaborone maabane a rutlwe Kgomotso Sefako. Dithopa ka bobedi di simolotse motshameko ka lobelo le go godimo phala e sena go lela Thabo Maponda a nna le sebaka sa go thoma GU kwa pele fela mo motsotsong wa 14 fela tshireletso e nte ga moraka tau ya tswala ya morontsha go nosa Legend Monyake le ene fela jalo a nna le sebaka se sente makgetho a le mabedi fela le ene a retelwa ke go nosa go isa motshameko ko boikhutsong dithopa di ngangane ka lefela sethopa. Dithopa tseo tsa tsweledisa fa di togetseng teng jaaka karolo ya bobedi e simologa sopa sa GU e le sone se tshwereng taolo ya motshameko fela mathata e le go nosa ya re go tswa mo kgweleng e neng ba e sireletsa Chiefs ba bolotsa thaselo e neng ya bona Montino sa yo tsene mo karolong ya bobedi a nosa ya ntlha ya motshameko. Fela sethopa sa GU sa seka sa ineela sa tswelela ka go bata ya go lekalekanya dino fela letsogo la bo le sena bone jaaka ba ne ba retelwa ke go nosa go na ga ketefalola kwa pele mo letlhakore la GU jaaka Mothusi Johnson a na beelwa karata e khibidu ka motsotso wa bofelo a sena go neelwa karata ya bobedi e serolwana. It was not easy to talk after a match like this. Maybe first half match was 50-50 but second half we dominate. Karolo ya ntlha re ne re lekana ka mashita ba ne ba tshameka ka fa neng ba bata ka teng le rona fela jalo fela mathata a rona e nnile gore re ne re retelelwa ke go dirisa sebaka sa rona ga o dira jalo mo motshamekong wa go lathegelo fela ra go baakanya go apela. We missed second time they score so this is football. We have to continue it and still everything in our hands so just I will encourage my players' performance second half was not bad. It was a good spectacle, you know. It was good on the eye for the fans as well. I think tactically also the two teams were very good. And I think ine le motshameko o motona mo liking ya rona ebile ke tsaya ke re file balatedi ba motshameko ba o batang wa selebe go sa dithopa ka bobedi re kgonne go tswa ka phenyo ye botlhokwa e ne re e batla teams here. So I think it was a very good game. We're two teams here who tried to play and who tried to outdo one another. And luckily at the end of the day it was us winning. Phenyo eo e thatosetsa sethopa sa Moshudi Chiefs ko maemong a bothano ka dintlha tse 32 fa tatlhegelo ya sethopa sa GU e ne le ya sone ya bone e se togelang sentse se mo maemong a bone ka dintlha tse 31. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone.
no ile nosi ya gabotse o thusitse e netefaditse fa setlhopha sa notwane se fenya motshameko wa sone wa botlhano wa League ya First Division South kgatlhanong le se se sokolang sa Desert Ngau mo motshamekong wa beke ya boferabedi o neng o tshamekela kwa SSG Ground maabane mono Gaborone. Penyo e ho ithusitse basimane ba Toronto go tlatlogela kwa maemong a boraro a league. A rutlwe Kagiso Molelekwa. Notwane ba ba tsene motshamekong o ba tswa mo tatlhegelong ya le pedi go le fela kgatlhanong se diphola ba supa fa nyo re go bona phenyo ba bolotsa dithaselo di le mmalwa go tsenya Setengco ka fa sa kgatelelo mme ya re karolo e ya ntha e tsamaile metso e le methano a ronda kapa a boanela Notwane nno fela moswara diphala a supa a tseneletse ka fa botsitsing. Ya re karolo eo e setse tsamaile metso e le 34 motsamao o monta ka Toronto wa fitlhela botse o thusegile a emesente gore ga kgwele e neng ya nela Notwane no keta pele go fetsa karolo ya ntha ba ithomile ko pele. Mo karolong ya bobedi dithopa ka bobedi tsa tswela ka tshameko ente fela maituka a tsone a go bona dinno a retela go fitela motshameko o ya bokhutong go gapela ntwa dinta di le tharo. We did our best first half and we actually re dirile go le gontsi mo karolong ya ntha re ba tsenya ka fa tsa kgatelelo gore re bone nno. Mo karolong ya bobedi ba ile ba re tsenya ka fa tsa kgatelelo mme basameki ba rona ba kgona go emelana le seo. Re ne re batla go fenya motshameko o ka ditsela tsotlhe ka gore dintlha tse tharo di botlhokwa mo go rona fela thata. To keep ourselves in the race of the league. First half re simolole re le go tlase ba re outclass ba na le di-chance re na le di-chance ba committee ba bone chance one ba e convert. We have more chances first half ra e convert re na le tse dingwe second half ra di convert re tshameka botoka ona le bone re ba tima bolo ha re tla go enoka bana ba ra attacker ha ba tsana go box ba tla ka dipalo ke gona ne ba re bitha teng ka dipalo ha ba ra attacker. So lona attack ya rona re ba attack ga re tla ka dipalo go go bone go box ke yone eren le gore ga re tla ka dipalo mo go bone ba ja ke di percent re bona ga re tla ka dipalo ba ja Phenyo o ya Notwane e ba togela ba le mo a boraro ka dintlha le 20 fa tatlhegelo ya Setengco e yone e leng ya bone e ba togela ba ntse ba segeditsa maemo a 11 ka dintlha le 11 go se mo phenyong e le nngwe le maleka a fera bobedi. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. Duela fela ka tselentseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko mena le wena tla ba re kopana gape kgante jana fela ka lo sa bone o eme sentle go tswalla le thulaganyo. HIV/AIDS, there's been a lot of research that has gotten us to where we are in terms of being able to manage HIV/AIDS. You can look at all these areas, it be diagnosis, it be virology, it be epidemiology. Vaccine development is still like in